Twandikiye kuri WhatsApp mukeneye kuza mu muryango gutunga ubutunzi. Uriyandikisha utanga igitambo ugura ikarita impeta n'ikanzu. Amafaranga ushaka yose niyo uhabwa. Washaka amanyarwanda, washaka amarundi, amatanzania, amagande, amadolari cyangwa amayero n'amanyakenya. Ni wowe wihitiramo. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuza abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda, muze abahuze. Business byaranze, muze abigorore. Baguterereje ihembe, vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo munda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793577995.